Fatal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so tapo inga tamama tina matua malo le soifua usinen fa. O le so lua lima November lua o lua fa u fa mawina e saini ai loa. E le kova na sili o le malo New Zealand le pule fa malu malu. E ave ai matula fono mautu matatala ai loa le aso atai au le aso lua sflua no November lua o lua fa le fa uluina o tal sanga ila tou o le anga va amole sitseni New Zealand. O whamtalanga uma mole sitseni New Zealand. E mawhai o na maua mai le office o New Zealand i Samoa ma so se atunuu malunga o penga tawhailangi ale officer o le Department of Internal Affairs New Zealand. O vaenga nei o lo manino le lipoti al soa komite pe o na pansiel palmene o ilato umana soifua i Samoa ilan so sultolu o me ta siva lua fa maluma o le aso mua ya anuali ta siva faiva. E mawhai o na talo sanga so o stangata yanga waa o lo alala pea i Samoa fa pea foi i isia tunuu o lo no pia iai. O le totongi e wha aulua ili tāl sanga mo le sitseni New Zealand. E lua se lau mo le wha tā la New Zealand mo le wha sfulsene. E au fiai mo le GST. A manuia le tāl sanga e toi wha fo i atu lau tupe. E le anga waa whanau masulio i lato o lo ta ua i lunga. E tālo sanga mo le sitseni New Zealand i lalo le tula fono le nei. Sau no le so upu le sunga tele ai Edwin Puni. E le whaingo fie le nei fina unga wa wha lua tau sanga o tau mawhai mai. O tele foi ina fai ilangi i lato o lo anga waa il name ta upu. E au foi ina ua leo ngā tasi le futia ma le umele pei o na iei i le fai unga le Privy Council le tasiva valulua. E anga waa ai alo masui ai o mata upu e mawhai una toi fi nau pea ma fi nau pea. Wa to fai le aso wharaile lua iwa o November mai le ono i le fiafi il tau le valu le fiafi e fai ai i le lotu whaftai o le sitseni New Zealand. Whapeona talo i foi mal whaaloalo i le mamalu o Samoa poto e maiso a inga mwhanau i lato. O le awha amonia ina i o tātou whaatasiai i le aso tu poina. O le whalesale ka le si aso fitu tuto o tasi le Sistak i le Sfulfitu Cape Road mangere i Aukilangi New Zealand. Watu ina atuai le wala au lia i le Palemia Christopher Laxon ma le whai ngā malo a New Zealand whapea vaenga wha ufai uma a New Zealand. Watu ina atu le wala au lia le Palemia le fionga fia mena mimta afa ma le whai ngā malo a Samoa whapea tai o le vaenga wha upwhai o lo o ngai le malo. O lo wala au lia whapitoa foi toa manu o le neifi naunga le sunga le li whaipule ya MP te anau tu yono whapea le tina ya whale ma i le saa. Walau lia Samoa poto e mai sa ilato uma sa tula i mlangolango ili asa ili ngā malo. O le lotu whaaftai o le sitseni New Zealand. La ta pena le taf tolu sa ili ngā malo. Le pila wha le tai au whaiva. Le fono whafautua Samoa i Aukilani. Ma le maftanga so whaatasi whaifi au Samoa i Aukilani. Inisi o tala le o whaatau tai ailta se o porkalame le mtanga luinga le soifua malo loina e whaamana tuail vaya sa whaapitoa. Mo le soifua malo loina. O le aunga, o le lalangaina, o le soifua maloloina mo le atina e manuia o nuuma ainga. E lima solo whaalau loa ai nea so whaapitoa. I le pitonu o satu paitea le motele i sa la whai sauno ai. Le sunga whawalo Harry Schuster o le minsta le tu mau le mtanga luenga o le soifua maloloina. O lo ia tau o vea fo i mustaimi le tu mau. Le tō whinga Palemia. O tātou whamana tuna i le tau o le vaiaso soifua maloloina i Samoa. E whaamana tuina i tausanga taitasi i le masino o November. Ma ua whailonga ina whaatasi e mani vai aso e whaatau ai le whaonga ina te tau o whala auma vai tui. O le tausanga nei, o nei o kalame tu whaatasi. O lo tai ala ina e se tasi o po kalame whaasoi fua malolo ina ua lewa ona whaatino ina nu mafio anga i tausanga o mawai. O kalame whaasoi fua malolo ina mo pui ngā ngase o ngā e a fia i tō tonga o ngase tu mau. Sauno fo i whawalo, Samoa lo mawalunga le numero tangata ya fie ngase o ngaonga, e pe o le suka o le toto mawalunga, o le maifatu, ka nesa, maisi. O nei polkalame o sa whaingapa anga mtanga ruenga, maafio anga ina ia tu whaatasi te atu ia fianga o le wha maipipisi. O le lii o eti le soa o le fianga si umu leana ia maua le whailonga se fulu wafeta la, i le tawanga si wafi, i le po le astrona ina tanei. Tulanga luai le sunga toni whiangai mali mtautu ma Australia. Ai tulanga tolu Mr. Laban o mtautu ma whungapoa. Peta o malo whaalolngia mai Hawaii au fiai le sunga ngaleai. Lea na wha masino wha atasiai
ma le soa tau o le tamai tai fo I mai Hawaii. Sauno le sunga le ota lene, ile ma e o le tele o tangata o le neito sanga, ma ia whaaftai aere lango o le tātua tunu, ai meisa lau whai pi sinisi. Tali tonu le ota wafsoso ani tele no fuanga fou, wa si I mai iai le pi sinisi tua mo tole malo. Ua mawhai ai o na tele le awanua mo le au mai mua, ai o le paka mo ta male. Peita iwa tilo fo il toi wha tele ato le no fuanga, mo le wha laulo ino lea fo ianga I whanua, alo tātua tunu upo siva afi, ma siva Samoa olo o lato wha tino. Ai o le au mai mua, talu mai le so tofi as freile ma le pole stonai, e au fiai malo mai fafo, ma le au fai pisinisi, ai o tātua lava, tangata nu ui Samoa nei. Seiso tala o le sao tama I le whaatinonga o ngā ruenga tina, e ese mai ngā ruenga tau lima, le aunga o le whaatasinga le whaia I le aso, I le potufono le tate I songi, mai le pulenga o le Samoa Victim Support Group o to manga mue popuanga tia, e tusa o le selau tama matina, o wala au lia e tala noi ngā ruenga o lo mawai le waa alua, o le tamama le tina, ia tina e whai, mo tupe maua, ai o le atina ina o le la ainga, I le tamau ainga o le file mu o le fia, ma mafuta whatasi ma whanau, ia maua se ainga saonga le mu e au noa mani sa wanga, o le tau fia o sa wanga I tonu ainga, e pe ona urua I whaatua I le polkalame no fotane le Samoa Victim Support Group, ma ngā lulu e whaatasi eita māma tina, I le whai o ngā luenga tau lima, po me tau lima business I la iti, Peita I ua whaase atu nei lea polkalame, ma whaatu pe ai e le UNDP, I le ngā lulu e whaatasi ai o tina amta maal whaatino ino ngā luenga mamafa, e pei o le maumanga whaatu anga ma le whainga o tonga la au, e whao ngā ia ilsi o manga. Mamalanga mai ai, tangata whaatua mai whafo, e te tala alo ia lea vaenga o le polkalame, I le so I le moto fono le tate I songi. Mai lava le to manga moe popo ngā tiela tel selau whanau la iti, mai le pepe le matua e o atu le sfulu valu tau sanga, e to tele lava I teine, mana I tama, o le aulato whaatinoina le savali whaapitoa I le malai o le Campus of Hope, I tuana I mato I le so. E whaamanatu mai ai pe tangata le tā ua o whanau ma le tā o fia, o sa wanga whaasanga I tina, ma whanau. Ma mana tua ai pea le mawaenga oti a le awhawhine ia Sana Rosa, mō matua uma o Samoa, e alolofa I au tō whanau. Ona mo onga ia ngata ia te ia sa wanga, ma ua na I tupu I whanau a Samoa le to e ngā sa wanga na whaia ia te ia, e lona ia lava tama, e ui ina sa ilua foi, e lona tina ma lona grandmother. O sa wanga onga ia nao o ia I le awhawhine lea, na ia whaamatala ina ua maua lona tō o manga I tutono le loto ari Campus of Hope tōna I mato. Peita e manatu Sana Rosa, a ole I maliu o lona mai nā fua mai sa wanga, a lona tama ia te ia mai a mawaya ne ai, mō mātua o Samoa e alo lofa I o tō whanau, ia ngata ia te ia I to ingo sa wanga. O le savali lea whaalatu sanga māsani ai mo le sfulu ono aso, a ole I o atu le kilisimasi, e pei ona whaia I le so, le Campus of Hope tōna I mata o se whaamanatu, I le atunu u le tau fia o sa wanga, ma ia maua e Samoa se vai tau o aso fia lo olu o wha, fi le mu mo le saonga le mu I le aso whana o Yesu Keliso. A matatu le aso lua 5 o Novema, I le aso se fulu o te semol pokalame whaatino, o le se fulu o no aso ale to manga mue popo ngatia, le SVSG Samoa Victim Support Group. Ua whamaoni ai nei mtanga ruenga o whaatu angam whai ngā whaiva le mau o ngu whee, I tu ai ngā lā popo a ma uumi, e sili le tolu futu le umi e si ili malua ilunga pe ate te le. O le taunu unga lea o le whapa anga le SPC, Pacific Community, ma le matanga ruenga a le MEF le whaatu angam whai ngā whaiva. E lua ma le awhawai aso o whaatino a o onga, e au fiai ma le wha aso, na o ai e whangongota whaataitai ma koleni ai, I lea fo I whaiva fōu tātou tino. Sa taitai e leli I poto whaapitoa ma le SPC William Sokimi, ma Samo Kanawi. O le whaiva e whai le pō, mai le se fulu lua I le waweao I le tolu I le tai au. E mawai tu ainga o ngu whee o le Diamondback. O ngā sami I tu atua le pata, ma o ngā sami ngā taiano le unmuenga lena whai ai le whaataitainga, ma mawai ngu whee te tele. Mai loa ai le oa o nā foi o ngā sami I ei tu ainga o ngu whee te tele, ma le whaawawa I pea o na maua lea tau sami I sami po ngā taifale o Samoa pe a whangotaina.
O le whaataitainga lea na whai o se vaenga o le porkalame mo whai ngā whaiwala iti le SFO po le Small Fishing Operation. Ia tama mai ai au whai ngā ruenga le MAF, Ministry of Agriculture and Fishery, i le whaatinonga o le whaiva, ai o le puipuinga o le saunga le mu, ma le whaaete tenga ai o le te wina o ngu whe maua. Ua ta ua le whaamtalanga whaalawa i tele le MAF, o lea ua manuia le whaataitainga na whaia, mai ua fuafua ai nei le mtanga ruenga o whai ngā whaiva, e whaalawa i tele atu le tomai, e le au whaiva a whaango tala i tipo alia, mo lea fwoi whaamanuianga i le maua i o tau ma whaitotonu o Samoa. Ma whaaftai ai le MAF le SPC, i le whaatupeina o mea whai ngā ruenga o lo whaatino ai le whaangotanga, ai o ali i popoto whaapitoa o wha oa ina i o tātou tangata il tomai. O le ngata ina o le a whaawa waipea, o na maua tau ma whamai le sami, ai o le itu tau le tamau ainga i le au whaiwhaiva o Samoa. O le tausanga esele nei mo tina o le kalesia sofitu i Punch Bowl i Australia, o malanga whaapitoa mai lava mai sini, o na tō tino e au fiai le auto ina o talavau ma whanau ili nei teimi o le tausanga. Matari malo ai le pulenga o le SVSG, Samoa Victim Support Group i tuana i mato i le lato whaaloalo, ai o le maa aupa ia. O le mea alo whatupe ua whaasiaki le sifulu a whetala, whaatasiai ma le whaoloa o tau ma whamaisi vaenga e au ngā, mō whanau o i tutonu le lotoa le Campus of Hope. Ma taitai mai, e le sunga Elder to o ala tangi ilima, ma le fionga le faltua i a Fiao Filippo le misio nā tina. O le mea alofa whaatausanga le nei le kalesia sofitu sama sani lava o na avatu i le moto o tangata mātua i Australia. Ai o lea o suia mai, mō le lotoa o tausi ei whanau sawaina Samoa, le Campus of Hope i tuana i mato. O fua ia o alato sa ili ngā tupe, Papa Q i le nei tausanga. O se mea alofa na mōli mawina le sangi fia o whanau o le SVSG na ua taunu. Mai sa maua fo i le taimi o le au malanga, e fio fōfua i ai malato i tutonu le campus i le vai sonei. Sauno ai le prestene o le tō manga sili niu le nantiange whaaftaia le maa au ma le anganga lofa i e tunu umamau. O le onga o la fonga le tasi o matai longa o le fiu anga o whenga, i le tama pensiona o le fiu anga o le au waa, na sauno ai le tama pensiona malona whaano no tele, ona o le sa wanga na whenga iai malatou, il vai aso ua tuanai, e mea tau ele. Na mōli maulea tamai lunga o le SETV New Zealand, na whasilingia ia ele matai longa o whenga, pe fia ulu i lona ulu sa itulou. A fua ia la fonga na ua toi fo i atu, ia whenga i o lātou whanua ma le awala, wa uma o na sua i le whanua na whina wina le au waa ma whenga i le whaamsinonga, ua toe wha atoa mai le tamalea na o iai le la fonga onga o ta uailunga. O ele ia o lo to alia tawul manga e pe o le talsanga apili le fi onga le ova fa sanga ile fa ai unga ale fa msinonga o fanua maswafa o fanua ia na ia ele fi onga wa fenga pe ta ia manatu le ova o fanua ia na ia lo lato nu o fa tau fia unga tu pulanga mai o lo te te wai fo i matua i lunga o ia ele i maua se avanoa o le tasi matai longa o le fi onga wa fenga o le fionga le whaipule le sunga maulolo ta vita ina ua tātou whasilingia i le taia o na leila. E peo na ia tali mai ai le aiso na avanoa o maua mo le au whaasalalau li nei taimi. Peita ina ia ta ua le whaatalanoanga i se taimi ua tuanai. Ua iai le whai unga le whaamsinonga o whanua o whenga. Ai ile mōli maua le tina le na ti ngā fo i lona langona i tā wanga o mea toto ma whanua o lo nofu ai le au waa. O atu le ofisa o leo mo sa lato ofiso soani leo o atu ai o tangata mai a whenga ma wha le anga lato mea tō tino. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo i aso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i aso atai au se wha poponga ai ma wha ftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.